Reci. Oni će sve uzeti. Ko je ga uopćio? Ko je bio čovjek? Neće ovdje ti postaviti. Ne smije, neće. Počni o tamo, ti. Počni o tamo, ti dođemo na TV. Šta se ti tako da pravi? Ja se da mači. Zapara jedan, pa će on. Gdje neš? Otišao, ja sam ne boš. Treba biti naravno se skupi ovdje, pa ja. Evo, slikam. Evo njega plapci. Ovo je da ide na cestu. Dobro, to dobijem prvo i dobijem priču. Evo je pola njega, viš da je pijan. Pa nisam, hoće. Ti žudara išeg alkohola. Ko nama je ti? Pazi. Igo, pa viš da ovaj snima možda, ne smija mene snima ovom banki. Snimi ga samo dobro pa ga na TV nek ga vidi sav svi. Nek vide majmuna. Tija voda je. Voda džuri vrati. Ti prosjedi i ovi se. Ima igračaka i tamo kad sam bilo u bloku. Neno, čiji je to? Stipe, jeli djedaš? Kako ne? Drugi radnici ovdje.
Evo ga vidi. Odlično. Pusti sada. Čekamo Tomu. Zorane. Čuvajte se malo. Malo vi izađite. Izan se, on ne hranja. Ima još, Norne. Koliko radi? Koliko radi na izvršenju? Ajde, sve. Evo. Ajde ustroj samo ovo. Poziva ovdje. Ovdje sve. Znači nema ništa, tamo. Kata, čaj. Ajde. Ajde tamo nek te upati kamera. Neka, on će mene posebno samo. Nemoj nas dvojice, molim vam. Mi nismo došli ovdje da stavimo. Ja, prođi. Igore, kamera. Da, molim snimati. Ovo je to sjeđenje. To more, kako, hvala. Da more.
Nema tu ima Aki, tu se na tvoj dao. Ajde, Za kolanje. stisne Ovo ti je za kolanje. Nema pojma. Vinčić pribi. Znaš što toliki čizam, evo ti još jedan. Evo vidiš šta ja imam. Ovo ja imam, a ja ovo sve moram. Mene je stvorio Bog. Što to ne može? Evo ovako sam to. Skalja u ovome. Evo, tvoje nije glavu, vidite kako je, tvoje mene ovdje, evo, mogu popitati. Ajde, što je.